Trenutno je najveći problem plasman, jer ne znamo šta ćemo da radimo sa našim proizvodima, jer pijace su bile naš najveći izvor prodaje. Uglavnom se u marketima prodaje roba od velikih proizvođača, a mi koji smo, da kažemo, srednji i sitni smo prodavali robu na pijacama, da li na kvantaškoj pijaci na velikoj ili direktno po zelenim pijacama, i sada je s nama uskraćen izvor prihoda. Na državu se ne bih nešto preterano oslonio. Što se tiče nas, razgovaramo, bilo je u planu da osnovimo zadrugu, ali sada ubrzano radimo na tome i gledamo kako bismo mogli mi da dopremo do krajnjih kupaca, odnosno da dostavljamo povrće na kućnu adresu. Mi smo i onako radili dostavu na kućnu, odnosno dostavu za restorane i neke druge stvari koji nisu mogli da dolaze na pijace, a sada pokušavamo da se organizujemo zbog ovih novonastalih okolnosti, vezano da zaštitimo i sebe i naše kupce od prenošenja virusa, kompletno logistički kako bi to moglo da izgleda i da li bi bilo izvodljivo. Pre svega mislim da su ove mere koje preduzima naša država preterane. Znači, guši se kompletna privreda. Nismo samo u pitanju mi, u pitanju je kompletan sistem i pitanje kome bismo mi mogli posle da se sad ukine vanredno stanje, kako bismo mi plasirali naše proizvode, odnosno opašće sigurno kupovna moć. Ovo je više koraka unazad. Veliko je pitanje i oko poreza i oko svih doprinosa koje država ubira, i ona se onako hvali da ima suficit, što znači da uzima više nego što je potrebno. Mora da se reaguje na više nivoa kako bismo mogli kompletno svi mi zajedno da izađemo iz ove krize.